Try again. दोबारा कोशिश करो. بیا هڅه وکړه. Try again. Follow the laws. قانون کی پابندی کرو. په قانون عمل وکړه. Follow the laws. We walked miles. हम miles چلے. مونږ په میلونو لاړو. We walked miles. Read this chapter. ये बाब पढ़ो. دا बाब ولولا. Read this chapter. Everything is fine. सब कुछ ठीक है. हर सा समझी. Everything is fine. She is pretty. वो खूबसूरत है. हाँ ښکلې ده. She is pretty. Act wisely. समझदारी से काम लो. د پوهې نه کار واخله. Act wisely. Suppose he is right. مان لو वो صحیح ہے. وګڼه چې هغه رښتیا وایي. Suppose he is right. She comes daily. वो रोز आती है. هغه روزانه راځي. She comes daily. I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ. زتا سره مینه کوم. I love you. Everyone came except Ali. सब आए सिवाय अली के. د علی نه علاوه ټول راغلل. Everyone came except Ali. Put it on the table. इसे टेबल पर रखो. دا په میز کېږدوه. Put it on the table. Wait 2 hours. 2 घंटे इंतज़ार करो. 2 घंटे इंतज़ार वکړه. Wait 2 hours. The river is deep. دریا गहरा है. सिंध جوور دی. The river is deep. Cut the paper. کاغذ کاٹ دو. کاغذ پرې کړه. Cut the paper. Close your eye. آنکھ بند کرو. سترګه دې پټه کړه. Close your eye. Change your clothes. کپڑے بدل لو. جامې دې بدل کړه. Change your clothes. Let him go. उसे जाने दो. پرېږده چې هغه لاړ شي. Let him go. Forget the past. ماضی भूल जाओ. تیر خیر کړه. Forget the past. We like that. हमें ये पसंद है. زموږ دا خوښ دی. We like that. It's natural. ये قدرتی है. دا قدرتی دی. It's natural. He entered the room. वो कमरे में आया. هغه कमरे ته داخل شو. He entered the room. Some people left. कुछ लोग चले गए. سهلک لاړل. Some people left. None of them stayed. कोई भी नहीं रुका. هیڅوک پاتې نشول. None of them stayed. I am happy. मैं खुश हूँ. زه خوشحاله یم. I am happy. It's my book. ये मेरी किताब है. دا زما کتاب دی. It's my book. He is there. वो वहाँ है. هغه دغلته دی. He is there. Change your position. अपनी जगह बदलो. خپل ځای بدل کړه. Change your position. I love France. मुझे फ्रांस पसंद है. زما फ्रांस خوښ دی. I love France. Something else. कुछ और. सनोर सा. Something else. The lady smiled.
خاتون مسکرائی ښځه مسکی شوه. The lady smiled. The sky is clear. آسمان صاف ہے. آسمان صفا دے. The sky is clear. He is late. وہ دیر سے آیا. هغه ناوخته راغی. He is late. She is American. وہ امریکن ہے. هغه امریکندی ده. She is American. He didn't come. وہ نہیں آیا. هغه رانغی. He didn't come. Go to bed. سونے جاؤ. ودشا. Go to bed. He laid the mat. اس نے چٹائی بچائی. هغه چٹائی وغوړوله. He laid the mat. Is it true? کیا یہ سچ ہے؟ آیا دا رښتیا دی؟ Is it true? It is cold today. آج ٹھنڈ ہے. نن یخنی ده. It is cold today. This is bad. یہ برا ہے. دا بد دی. This is bad. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره دا چینل PE سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو په دې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.